na miwia mabua ba yen ma no ya yeso personal na Ghana fo nso so ma no ye de aba mo nso so e ma ye wa brochire ene ma nso aye wo Ghana yanka bi anhyem se me acknowledge yenua be me ya ye friend no AdwenepaheneTv me acknowledge you because ye wo page and me kotie wo interview with the lady no na nasafo X na wa ba abonten no, and then also another lady be our friend me ono so ye na nasafo X but also on person din be ba abonten ono so oye na nasafo X na enra se na me ye video no na ono so wo hwe me pa etu ono so efrem ye ne amono so wa beka ono so ne die say pilo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  wa beka ne die hwe areho eya emegwa broche ebre pa o abroche fo ma binum ebre na se ye beka pa abroche fo ma binum tirimu ya dene abroche fo ma binum tirimu eye dene mo treati e ma te se sane mu ni nua manom te se sane sabi enyu oba mpo na wo te se sane asa wo de wo no kire se wo ye wo brempon ana se wo ye superior na ka me hu ye ahemfo kra ne krokroma me hu ye ahemfo kra ne fa ade a wo mu ye ne yie ahemfo edi enti ne yedi wadi hini enam se ye nim se wo abadaye wo tema wo ehumobro edima wo bi ni nyina ye hwe eni nti ne yesi wo hene enye efiti ya ne apagya ne de wasi ho ne toda bia eya na ebinum no wo mo ya ma abonten so fo no no ane de no ato atwene ne de wonyi ne yie da meme bi wo wiase amenu mienu ye timu ya etirimodin si ye kase etirimodin ewura wo mo ma chese wono de sebita frache akokokro onya akokokro bebo na etirimodin ebinum so honom a omo ye opportunities meme binum gu abrochire ha se ya wono ote wono wa ye na adwen se especially or target single mothers man na yawo ba akum yenu miensa enan enum ensia no man na yawo wo na asebe ye ne mema ntie no wonim so wo ba we die wawo ba ko awo mienu awo miensa wawo nan ono kra no hu ne hu se wa ye desperate che sa se obi akra mpe no because ye no ye society no sa na ye fu so obi wu bebere a wa free road ko be makro tumi ka kire ne yere se na wawo miensa we hu na ebe fa wawo mienu hu na ebe abefa wo ni ama udin bon 3 bon 4 ba be ma no so wo miensa no de ye mfre no bon da bi Bema na sebita fracture wono ne sperms ene call wo ba ni mu e ma akola ni free mu ba ye no wono de ye money din ye ma ne title de bi ye lebo no ye ma ne tag bi abon 3 ye ka se bema we do ye bon 3 ana bema we do ye bon 4 de bi itu bon se de bia na mema no ma fom hu adi no mo ko because bon bia na wo mo so but wo ba si ma de wunya wo ba komienu miensa a sebita fracture aware na relationship na anya yie na wo tu ba bia wo titi wo mawuremu eni ade ahwe wo mama wo mana pagya no ni abma wo label ni de label na tawle wo ho bia enti ye wo mema ni bi wo ho no mu a wono no wanya hunu se sa na titi de bia o target sa ma no ai wo nkofo oba a woni bada oboa because when you so oba a wo ba de wo hwehwe no eya aware wo ba a wa wo mienu ba komiensa enan enum ensia nwotwe when you say sa oba ne de wo pene ya aware enti wo approach you ne tactics nyina ne ye me ware wo I will marry you me ware wo ai na nasafo ne trick no ne trick pa no wo hu I go marry you sister, I go marry you because when himself when you're single mother and you are desperate to get married, you are desperate to have a companion because you sometimes we want to prove to your family members, to your community, to your church members, to just say your busu your phenomenon to prove to them say, oh me
there be enyame na minyo me your ba ye ware me a eyeye ebia na ye be ma na nyi ti de bia no ema we are striving to prove nti ye nto ye bo ase when say ye chorus our relationship yi bi mu a sister patcho nwumre mi pese utie mi yi pa na mu ani na ho hwe ene mema ni binum etese na nasafo mema ni binum tese sa papa yi wonno wote won ne target nyina no ene ne say me hwehwe oba wo ma oba wawo bia no waye desperate a wosanso ye dwumaden wo pa dwuma no wabataw no onya wi a because when you say minya ka cho se me warewa wo se kwana ko bubu nua bra kra be kwa ko bubu nua no de aba because what tie sister ya wo be ka wono nso sebio ne na mani hunu between wono ene papa ya na wotumi hu se wo ba no so se so nkwala mienu o into a single mother and was sound so ye obi a wo ye na dwuma hard working woman. Just single mothers for go abrochiri. Omo ba adwuma rough, I'm telling you. Because omo no nim say when he help a bia from baby entine de also ye ne say oye adwuma. No to me hwe ma. No ma ne ma odi ne metumi si baby pa. Ye wo mema ni bia o ma ba. Maybe I'll say I will block you. And mema ni bi omo aba wo wiase a trust me my dear sister. One more aim nyina one no there search and what searching is looking for single mothers. Looking for single women, lone parents. No what they are poor konkro apo konkro no mu golden nuggets no what they are bet 2-3 because eno na ye nyina ye hwehwe. Because ye or the all partner say was so be worry me. Enti won fa ho. Because when you say the moment of catch say me worry won dey, wo enu ano no we wie kura. Hwe ene wo mo betumi ene wa ye one ene wa call ma me no Ghana for man patcho munti o. Sam mema no se wo mo be call ma me no papa wa busuanfo ni mo anya big deal ma wo mo o. Womanya big dopa yensam mo ema no ema 100 munya mo megina ho wo beko obi ani na busu beko akohu obi family members one by one. He will visit all of them. Na de beka chene so onye bi obeye ni nyinara. Because our agenda odinam. She say what your sister now? What say? Mini debit card and a mini credit card and me di twa ticket. Obwa ebi mo sheda won apply for credit card and a debit card da oba kire so pound na wallet nyina wa biom di akire na ebi nim ntu be gi adi wa kasum de sa mema no so ma no de omo vibes won ma no e de hanya woti wakra na ne nsane na motirim oh see that. Oh, baby, you be fro baby sisi ah. Baby. You be fro sisi sister you ta fro baby I catch you so onya baby frɛ what? Baby no onya because baby no what they dada what they say wadwen. Baby no na to ti no ti ma your dede because ma ye ti asɛm a ye da na ye ni gi o. Ye kan asɛm a ye de kyerɛ ya sum ye de ni ya just say obi kan ya ye say better. So ni strategy. Hani meba oh meba me pese meba ho ochina na odi America unsu nim so oh ampa me I mean bema my husband to be so oba ene ma me nkoto ticket ne ma na sister wadwuma wakogina wona so nurse ni ba ana healthcare worker ebia eye friend is saying customer service wakobo wadwuma no abegina ho na do credit card na de atwi ticket na de amano. But when said this lady, no, she was smart. And then I may catch him in your baba, could say, sometimes we think, say, I brought you for ma, Jimmy for. Yes, I am no crab for ma. What can say, Jimmy, I jitum.
Ya Jimmy pa. But when in BB, ya Jimmy na ya Jimmy no, ya very smart and wise and so. There are certain things, sir. What bury my bed to me, a brocheni bear my de ye Ghana ni oba what Ghana. Want to me find ya brocheni bada. Oh boy. Because before so be shase so kasana brocheni ba wonim. Hwe me emema no, mumie masona muntiasem. Say ya money ma brochirefo ma ne titifie. Muni ma bro chire yerefo ne mo mpenafo ne titifie na se moye bibia na omumua mo na anasa wo ye wo niema bi wo twetwetwa saa entro we na wo prepare saa tricks no na ye wo say wo yire no wonim dia wo ya na wo mpena no onya aware of dia wo ye nti wo fo say wo ane oga adwo me ka kire say oboa. We know it, we see it all. Sometimes fine man no mo pese on be fi mo. A man, they overlook things. They know it. They see but no because there are some of our for manna. A man momo for some mo yere no any woman among your motina would to you no me yere no. One no na adwene wa program is me roommate and I'm in it you. Ono what to hokeke. Yetia. A lot of ladies ewa brochire ha. Wamu kunu mo munyo motete ne sa ne ma ne wo mu tirim. Yeah. Sa no wo mu tirim obi ho a na bia na ne ma eye nketenkete no. Wa hye de yusu sa ye no. Oh yes. The a man be they are pretending to be with their husbands. Trust me and believe me you. When you pay bia na ne ma ne susuantia enti wa shada no endio sa niam ne de ye na dwuma na mu movie ko se be ya enkwala no because on person enkwala no ebe mesi o mo papa no asem be se enkwala no nkwanti no wo ma shada no mo yes ade me so hit on the share button and share the video for me. Hit on the share button wo so share keep sharing. Ni yanka no krankyere ya ye ho. Yanka no krankyere ye ho ni aye hu ni ye hyase ensuensu nyansa. Ye fa mo ye bra. Emema no muntie pa mo yire no mo bebra mo titi fie no they are pretending to be there but so wo deep into wo makoma yimu pa dia fiam odo bi ani ba bia wo ono wote hokwa etu won se na safo feel say wanya we no otwofo because all power here it what the aware na tutu ni tirim and na won say ne lady ni ka no pressure no de to no so yenko maame ho yenko hu papa oh ring no yenko ye ring no chese wono so de aye ni no okobo ring aye ni no okoye ring no so koya aso no customize ne kama wadu di ato no de ono so ni di atom hey bra we guy wate bra we guy be feel rough we guy what tactics in a bo adwuma pa we guy we a guy pa money yo but enesu ahu wo beri manyansani wo bema wo represent Awurade Nyankopon wasase so hanum sei na wo die mrika fo se wo kogu yire ni mu ase wo abonte wo se dwane bu abebo se hwe wo bebi mama fo nyina ne wo ma ane o ma twetwe mpena wo disappoint wo ma wabu wo mo kwasea wo ma wagugu wo manum ase nyina wo se wo bi epiepie ba bonten ba na wadwini mu no anase wo kwaye no wo de wadwini nyina ne se oh wo ba na yesi efre ne se na Nayas ne de ne di asai ai wo bia nim se Nayas ne di asai wo bia nim se Nayas ne di asai because Nayas woni ayi friend say miami nu akwasi Ernesto Poku she wasn't fair to Ernesto Poku. Me I had audios the very day I call police station when a lady na all confessing inara me kwasi or record ye de ni nyina brebe I had it right here as our time no na nka metumi ababonte ababu bosanye mani nyinara abra na police fo ne bisa wo se enti wonyem ana wo se ai menyem no sa recordings ni nyina audio ni nyina na mewo that moment ana mutu ho ni nyina na moye ni nyina no na Ernest na or record because he wanted us to know the truth. But you see, I'm not a biased person. I wouldn't say because of said you would year or no na now or no yemi huni panintino and no will be a duenia and that's will be any one for kwaya and your rightful. I was saying better has said I may best support to there be that.
He thought he was smart. Odi America ba bonten. No aba begu wu wanimu ase. Won se ne papa ebu abo. So won se ne ma no mu piepie eba. Won se ne ma ni piepia eba. Afe kra ne nsama kese ne kra eba bonten. Because me ene nsem bi kra mete ye no kra me hu kra dwiri me. Ensem ne bi ene mete ye no. Me ni awuraba ne gina phone so for almost 2 hours. Abroche for me binom. Wa dwere ne say me for ba na me for ba ni me di nani me for ba no ma tete ma ye na tantan de na me kɔ because a man no mabu nti na me yi obi si nchen wo kyena obi beba because ye man ankasa no woni nua no kra ni nipa no ho kra na wonu enani chia na ni mienu chia ya gani say be ma ni bu oba asumasi we kwasea no eso still no oppress obekɔ akɔhye ho. No oba ne preso obekɔ akɔhye ho because obi ho no ma de wo pa ne say wo be ma bi di ni din betode so anaso wo be ma bi beba say me warew eno ano no ye feel say ye ware wi a eno ano na bibia asi da bi o ye se wuntumi spell ya men tworo se wuntumi ntworo a men spell you se you a o moka no wuntumi a men kɔ because aware eye adwuma nkasa na se wan to obo ase na wan hwehwem sane awurabe wo ye smart nke bia nke ne nkasa awuraba no na nka wote se ani hio yi eswon se enam sese beta frache wono onim ni value number 1 from lady no any AdwenepaHene interview no what kasa ye nyina no I pick one thing she knew her value was even though minim se be me was so opeme but o shall say you're suspicious over near maybe ohun red flags ni nyina na safu eye ni nyina nanso anya de ben once I come to it was no let me not make a mistake here mame momodi anfo mani nto from na me shase and study near maybe and was shase so was study no ye ni homework no ye na so say nkakra wotumi nya ema no onu wo mo twempre nyinara bema besia betumi ka kire wo ba se mi ko jai wo ba wo te Ghana no ma ba be ware wo na woni me ho no so wo sister so mi di wo ho ya wo pa wo sister ne ho no wo ho ya me nwanwa for a man to tell you say wo ba wo ne na wo o ko ja no no ba be ware wo and you accepted it. Hello, excuse me women, are we for real? Are we for real? Wouldn't perfect when any pan in a war. And Ukraina Baba Daddy was young penny beam. It's me ko jano. No ma Baba wareno. I know my miss no papa so parents so catch and so any homework ye in Womra. And you accepted it. You accepted it. You knew, sir, why you will be born one. Why you will be born one. Why you will be born one. And so catch you say one na me pew into me ko jano abano. When to be antanasi anwene ho say into what china bi safu stingy man boga kupalu boga wode na adwene nam ehwehwe single mothers no tumi abo omo po bega boga wono de won fa ho so obesesa man na boso 610 wo wi wa abuse wo mo emfa ne ho wo ginidin no akọ sister won't say on we a mistake. Dabida, mommy, don't ever accept to say baby see me ko jaw ba no ma be ware. You see, a call back a beba beton. What we be do? The fact is so good to me jina ye. E support no. E man no ko jaw ba fufuro bi. Abrasa wo ba no, we disappoint your ban, we waste saw ba no time. We do your ba nani. No what siya mano. No ako jano. No aba you fro don't do. No a jiatum. And you think, say, what dear waba unya wo. There be unya memu kechri. Remember.
Wunye memu kechiri. Wunye memu kechiri. Bebre didi echire hoba. Inti se wutumi bua. Na opene so ma be ma bi ko jaa na yire. Ana wo ko jaa na mpena. Wone na wo a or the beyo. Because some of these men no. Ya woman ne man ne namwa. Oh, woman to me who the way I wore ban what thinking. What you see? Because I remember be no me very smart pa. They play with your intelligence. Was say na say she says she agreed for the man to go to Ghana and divorce the lady because the lady told her she was no longer interested in the man. Sawa ho. One say no so no kwaye no. Wan ko jano. Answer what ye. Let's assume say na the wokan no is the truth, okay? Sa no kan no ye no kre boga kupalu the okan ye no no. Ai boga kupalu the okan ye no no. Na so kwaye no ko ja oba no. Wan ko ja oba no. But one thing I give credit to this lady in UK or no was say what to me any lady now or what Ghana no it team me up a year one. And this is something I was saying my ishinya. Because when we begin to learn these things, trust me, and remember need to me my young crash yeti together, sir. You to me crash yeti, sir, and hate each other. Because one no, they be our pequanya. Obe fasua obe tumi ede entotoye ne ntokwato mu ma no mumienu mu ntam so ho na se be ya muntumi ntimi apena monya one against ono na de bia ono ne nani age na ote ho na ema ekone ho na nani age ote ho na he otumu se me ye guy rough he chale me matene car rough ano bo chale ma no vibes. Obo se jona nani age mu kontokwa ne sana e man mienu ne ko woni ho saa ofo so onwa. And so one will say you were smart. Oh yes, united the strength. Thank you. You are very smart and I give you credit. I give you credit. Kudos to you. Inti mana muko huhu krunum empranfa ya na moni omobobo atwede ne munyai. Because abra ni pan bekwa akoba atwede no enne be mani pan obekoso na otumi aye de ben age be ma no kura firi winsem enu na be ma wo ho kura be ye nahi. Inti me se wo kwoto se wo kru ni obi twempena ne nipa ne nkokko ntokwa o eni nipa ne nkokko ntokwa. Try so we be get a little bit closer to nipa no kra just to find out edi enti kra na ma wo kunu kra na se wo mpana kro ni se nipa no kra e twempena na oni se nipa no kra tu sa na mo no. Yeah. One yes I want to me nya wote ho na afi wa beja wo no okọ de bia ye pentama kokko ntokwa. Do you think senka lady so prayer and one in may kokko ntokwa and can you one no and ankasabe will go through pain ya na ya say go through imu so no ko Jennifer slap or Jennifer asumbo na na oyi ma asumbo na ya mawa mo na yero hu na yi ma na asumbo da amen to aswate na abekwa ko hia wo ba bi ono ne nsa ne chen wo de ne 100 wutu na so obetu asumbe 34 no ahwade a no apini ho wo hwade a no apini ho otu asuma tu na sumo bi Ghana forma mesi me catch me se ukunu wo muni maame a ana otene ne nsabo wo de yere bema wo mu wo maame wo mu onu ama ana obo ne yere into obo wa otu asuma God that was strength wo wiase nyina bibia obenye bia fa hwe ne tirim boni bi maka wo pa bra bebo be mitimi fie ha maka wo pa bra bebo me na ya na ye man mu bi se no mo boga kupalu no ye kra no chese chale ye value no kra ntikra wo kra ba kra ye mfi nti ne saa na ya na kwa ba no abetene won sa se wo betu mani so na ka ho na abete se pia bi ye so se ye tutu mani so a ye tutu mani so a abranti ete se wo ti abrochiri a wonim sa abrochire ade ba akopa e wa abrochire ye dangerous se wo bete won sa bo oba. But because he said, what we been in the past now,
wo fa wo di ye no because sebio oni nkrata anase sebio mpese Ghana for betena sam ye beka se wafre police because ye de Ghana for the moment oba be free police amani kunu no wawu kura nkeye wawu kura nkeye de ye wo nankasa na obdio be ma ne de ye oba na ya ne de ye hu the fact is watumi afre police de na chese wo oba no wo so nipa boni ni wo so wudi ni ebi maada na so be ma na ko obu na kunu no wo di ni dem no ono de wo ye free utumi ko ye nka no ba free police ema wo kunu na wo mpna wa abrochire ha wo be hunu kwan a me kra me ametie me ba betena ha na ma be so pama no na ma be di udwuma because ye wa free police taboo ni kwase bi si wo ye community ni mu na so ye ntumi ntu mema ne fo so omunya ma ne bro ye ntumi ntu mema ne fo so omunya ma ne bro because oba woni hu kwan as bema no matter who you are so obetena won sa wo de bebo oba na wo bu oba ahwie na se wo ahwie na sa akoda ho na wo de okoda ne so a enti wa adwene mu pade pa na fa wa adwene mu won feel guilty on won feel guilty so wo be emema bebre wo wiase a ebinom oba woni nete ase ne tamfo no ne nete oba woni nete ase ne tamfo me patwona me bo won kaye no makai wo se me srew pi ai so wo UK hanko ade ne tie ne yie ai eye Saturday ye nua ba ma me se wa ni papa yie ne e ba so life e wo Kilburn ai Kilburn e ba so wo ho e ba so den Saturday yiti bo modia na bra eye Thanksgiving ni emra ni emko jam ye nua ma me se wa no ma ne papa ai e friend is Thanksgiving kese pa obia mra bi mi de he me mame me de mi invite nkrofo mu nyina mu mra bi Saturday e wo Kilburn ai flyer na da mi page ho ai da ho akosho so bra ne nyina asese abrechire ha ye nyina ye agusua ayenkojankoja ye jeje ye na ma ne ye jijija ye ho ye bobo ye ho saa me wie ya on the 4th December no aba beja mo asante achimbe nu ase ai asante achimbe nu ase e ho na ye ne e ba so dendende bra na beja me ni mabusuafo ne ye na wase fefefe ai me bo won kaye pa e ma wura mfi so se obekwa koto ticket Sabria because on the 11th of February, Kisses and Roses, a basso ding. Share and easy. I brought you for maybe brew. Now, win him, and a sister be framing. Ghana for girls, Muntia Semi be mammy. Share we your bar. Na ukoshia bema. Na bema ne kachiro say. Where Juma wo ye, jaye, na midobe kwa bruchiri, and ye be da. Enye bi da sister na some of friend me na no waka kire me say based on a story no na osini kunu ekọ Ghana na wo kunu ekọ Ghana no na obi mani ni kunu no ese onfa nkoma obi ma no enti okọ Ghana na obma nipa ne nya ese waba no ena nipa no kosoma another person ese onko eye sister yikunu yi ho no onkoje eniema na ode ebre no ema no girl no koye no na papa ni hu na eye sister yi kunu hu girl na o was oh we adwuma was ya me ye adwuma was a communication center o said was oh sa ene enka be pese me ma wadwuma yo ntu pa kona kwaja wadwuma tie ni yi o abusuafo kwaja wadwuma no na bra betena me fie ha ma me na mi fie ha no maye ha no hostel inti mi pobi obehwe so e de ama me girl you wonnim papa yi wo ba bia this is how sabita fracture Ghana for my binom wo madwene pa ye kiti papa wonnim ni wo ba bia na obi asoma wo se koni pa asoma si we ho kwaje ade fa breme wo koye no be ma na ka kire wo se kona ko jai wadwuma na bra na be hwe bi fie ha ma me abra wonnim no from Adam
no one who did nkomo bi na nkomo na akwa ye de ne niema niema bi na nam se girl no so kwai no ko hu se efie na so sei hen I in self contain ana ehyehyem na chese efie kakra na ba bi we so de enya asam ketwa enti akolei bo modern sori koya manka okwa akojai na djuma no still no ni papa no oni sister yi kunu yi communicate a day or baby moving in time or beshiano any bibia, and this girl was ready to do it. When you put papa say a fear ya was a betrem na beshamano no. Say if you numpa papa ne dia ampakra no waka kranpa wa ampechire musa. Enti wako nipa no soma no de niema na koma no. Na we na ase wo bobo ne ho ase se wo sori a won kwa adwuma ne ade na nipa no so enotisi bibi ene wo bisa ne se na wo ade na nsen dia na ekoso ne no so she sister na me kwa me refi se me ka kire papa na ma me kwa je niema wo ne ho bre wo no sa papa ne wo si enti no madwuma no kra de me de yi kra kwa akotum ntini me gyan na makwa akotena ho she size legon benya ho no watsena just say sister papa ne nice. Small girls are young. No kaka na nipa no. I say, hey, papa no wani yiri o. Na akoto yesi esi ho no. Woni ne yiri efi no wate. Woni ne yiri hotel no. Eye hotel. Woni ne yiri ene siye ene wadane na sese waye ne sa. Enti waka kire osade yen. Enti wo so ntinka wo jimi wo ja wa adwuma no akono akotena ho wa ho. Ena sister ne se me frɛ ne yire ma bɔ ne yire amane ena o ma telephone so no frɛ papa yi yire ena o se sister ma me nka asam nkire wo ukuru aniema na minua ne de bre ne so mfa mre me no mentumi anya ho ankɔgye na akwala me soma no ma no kɔe no ABCD dia wukuna keka to akwala na dwene mu no enti akwala no so ani abre aga ne boaboa ne ho akyere se wa ye ready se wo kɔtene fie makoda ne madam no akwa akohwe wobi fie papa bi a wato ne bo ase no wakotene makwa ye madam akwa akorane na me de maka kire no maka no kwache maka ne se one delete wukunu number kren free ni phone so me se one blocking number no one delete na so onim no wukunu kura kasa bi ma no wukunu kura frɛ no ofa biem na me hu a mi ankasa na medi ni dwuma. Do you see? Enti abrochefo mema ni binom no. I am telling you, say, the way our life is sitting and minim, so nye free abrochire ha, na so okotisi Ghana hono ma, sabeta frache, bit masa and kramaya ye do mashe cage mo, ye de ben, ye bie wo mo. Say crack. As a sabi obano on any abrochire ha say kra ne sabi, ne tonga kra wontu. As a sawa bano crampo on your ban on any tiam sa bema bi no ni tifie. Nti onye dru Ghana pair piam. Enti assuming say we senye lady no enna sebio wo yo bia wo yenyansani a ene kekoye ya anomfo yi bia se nko be pene so makwala na kotena fie ho enko be pene so no aka che ne se ka hoko kona kokotena ho ma mi fo bi no kra yo moma sa kona koje kotena ho ka ho twem dika sa koso ko pre ade abefie se mo anhwe yi a mo be prea na abekwa no akopem na no akofa ne yemfa sanye ne na ho ahwani boga ikupalu boga wampempe boga pinson be boga ohwehwe maasu boga on de maabro no obro no onim se wo ba abontinu wa ba begu oba nanim atifi so oba ne din asai oba ne din ye emema bebregu abrochira asa na omote wone ne yirinya issue wo fie se pe no odi emrika be mo no ma telephone so akobo obi amane oba no krampo no okata so oba no kra no okata asem ne so se mo hwa Nayas se na nkopesa asem we ba outer enka Zion Felix ye ka Ghana bloggers ana video makers anka Zion Felix wa bigger platform enka Nayas nya Zion no na nko bitumi atena ho no aka ne nsem nyina hwie sansem ye na no obeka ye nyina egu ho. But she was still protecting her marriage.
still na no wo cover wo kunu no anim guase so eye ne fere cross obi betimpo say ni kuru kra che ne nsakram po abono abrochire ha yebo oba abrochire ha yebo oba na mo de ma na mo tete ho na ye bobom na makaka manu atum tete ho no because aye me kunu and I want to keep it and say no wo de ayire ho dakro obebo wo to wa wo nsori biem dakro pe obebo wo to wa wo nsori biem me say obemme bi odo ni ma me bie no obetene ne nsa bo oba wo wiase da obema bia wo buo e wodo e ma ne maame ontene ne nsa mo oba na se otubo modern so no otene ne nsa so no odebo abroche ne wo no emra wa ha memra no enkyere no nani na emra no mani hunu say aha eye different world even Ghana kra memra nkyere no obema bia ni hu kwan so otene ne nsa bo oba ene na mehwe antena en mienu bia wo mo ba so ya bo ba ko and I was like adey Bema besia bate won sabo oba sister tu baba fu catch your baba say obema bi oni ni betu ana mo bia mpo ye woni ne kasakro bema ne nsa so kra se keke aya ase ne enkaminya aya dwane free sa nipa no kra because example one day na atom ebro to me bu oba tietia na yase bu oba mo ba ni pedue nyina asesa na wo gira ho no manti wa no wo mu no wo fili sesen mega kupalu na ni so wo begu oba na ni mu ase wo begu ga na ni mu ase na kwa fa ho adi na wokọ ene wo hu se ma no ba na omo ba na wo tira anye yi a afi de bi mu be yi wo muti wo mo ma na wo bu omo kwase a wo Germany abonten so wo abrochira abonten so Ghana abonten so nyinara afi no mu nyino mu be pia ba bonten yesi wo ma pilot obi ade ni information ne ba e ma ni nyina epie ba tena nka wo se aduane emu bokwakuo sese wankasa na ebu abọ Wachina bi mu ye bema na wote ho na wo ne wo yerete na wo ne wo yiri nya asem a enya bloggers na abefa de akwakoma wo mo because abra wo ko ware oba no wan ko siki permission from bloggers wan ko siki permission from abontinsofo ansa na wo ko ye oba no ho ade wan na wo hu oba no na ade pepre ho ni mirika na akokọ ware no nti se ne makọ na se issues aba mun mienu mun tena se as adults mature adults na mun solve mu issue out. Emema bebre oni ni yiri nya issue oni ni yiri nya misunderstanding kitua bi no ama telephone so ene hwe ema ne bebre kra nya sa report ni bi mu ene ema bebre wo ho no mu a oni ni kru ewo issues a ompese obi kra bete ni maame kra omo ne maame amane ene ema ne bebre enso nka first nka ma na yesa ema pa na de bi omo babonten beton omo asem enso de bi ya ma na koyi se de Ghana for mema mumu na mudie mrika koton mo yire no abonten ade enya nto enya ntia se wo hwe na afili se nipa no yes wo hu no unya etima bi ana odo bi ana whatever de man nipa no but mpempenso aba bedru ni se utumi se atenka no kọ woni feelings bi ama no woni bibi ama na men say ni din men ton no because at the end of the day no wada ho ama wada ne so wadawa ama wada ne so wanu aduane ama wadida sebi obi kura wasi woni emada nti nya afi na wo kwa akoton no ama nkrofo fane tenase Mary Gina akuya sese baby aduru no yente ye ho ase aware no baby ekone da bi meni ani je woni ani je ntokwa na do so dodo yensom na ye too much unim ye have a break kakra into the me free fie me kope baby atena kakra na wo so tenase na work wo ho ne yenhwe bibi de ebetumi ayama na boa yen
eye yi anu ma baba to mo timo ho ase na mo decide say mo beto aso anu ma to aso but enya bro e bro yes anso frɛ wo nana wo bo ma nana wo bo ma we ya ye kan se wo ba foforo bi so kra to no kra wu ma no se we ya ye kan ya yeti he ya ye kan ya na ni chia pa se ma na aba bonte wo bi e ka treatment papa yi dia ma wo mo ene bro wa bro wo mo nyina no o ba bi so eso te ho no sa abre ya na frɛ na wo beko obesa akọ bi mu e di ama na wo ne sa abe obekọ akọ bi mu ama na wo ne sa abe because of say ono no ye oba we superior ono de an we ni na no wonye enu ntia ono wonye ti ma me nkona me ko ton no ma Ghana fo nso de obi ani din nye se wo beton na ye beto se ki ye beto papa nki ye beto pa nka me se nki ye beto rough na Nayas me se ukoda baby akoda ni sada hobi mate se we de Ghana fo ye ni wadi ni yie pa ya nto ne sa because se ne ye huhu ni nyansa kakra ye hu ni se da bi ente ne sa nye sa na tie ye nyina bi betumi ato yen na eche se ye ma ye ho kwan ya ne beto yen but ye me ye ho kwan so sa da bi da se die enti nti wo yo ba ko share single man anaso be ma bi oba o se mini yire mini say we ye single mother sister mpacho tobo ase wate tobo ase single mother tobo ase tobo ase pa na ye niema bi ansa na nipa no wage na tum cause one hwe ya obeba no aba be destroy wo no okọ and for how long emema ni bebrigu abruchiri ha dom de ye ma na no ofi lone parent we ho no I jump to the next lone parent no I jump to the next lone parent no I jump to the next lone parent because obi enu say single mother bia no e desperate or per companion single mother bia no or per partner single mother bia no opekunu single mother se so de obi aso wa broche be enu say single mother se wosika obi enu say single mother se wosika oh single mother do wosika to die meka de ho kwa akobata no wenya kwan nye waniwu twatikiti mami na de bi oba de ne credit card no di twatikiti ma de bi o ma telephone so a no afre oba adwa o ma me 10 adwa on send me 20 on send me 10 on send me say gagai some sa eso so boga pian o dress kuntan no gira hon ma hu na sa be ma nie bema na yi chese bema na ye de no kwa asida ye beto me so ye bema pe ni bema na nim ayi hwe ne dressing oyi na badwi se ye twitwiri mu atwa ni ti heavy wo na ase no ano no sister sagawa hu wo be yi wudi no no de akọ kachika sa weda ware ye no no mudi ka de mamo no ntunu wate na bema wo pe wo pa no obakra woni kan kra me kan ware asem kra na akyerew thank you odoyewu she's all a single mother patrotie me ye emra so se bamu wani ada ho emra so bamu wani ada ho na boga kupa lufu ne de omodo osugu abruchiri ha ombe yusu rough kupa lufu no mo ba Ghana na muhu se o ma fefa wo mo ho saa na uhu o ma ayo adwen yo se boga de wo sika de na enu amekan no wasese ni sika no no de aba nti uhu ne na wa adwen yo se o boga de wo sika boga no ni sika o oni sika abrochire ha emema ni bebre ema no ne wo sika emema no mu ni sika emema kakra bi ena sabe omo hye wo mo ho so omo bu adwuma ono ema asem kra de kofa na nim krampa wo chese won check wo ba bi akra yes omo ne from se mema no enye kupalufuei osori a wa address ya gigi akeka to so akeka hyehyem wa twi ni mpaboa ho
or qua ye are seeing any nice woman in nice and slippers. Now, order. Nina, your packaging. Or more packages so be would be ye man, because when you say man, single parents and especially near Padiefe. Into no bas, no dear barbejo. Would sit ye, or best shoe who's the Kenny Nara. Or best shoe who's the Kenny Nara, or ya 1p crampon to me crampon ye being from wow. Oh, I sent Pana Mecano. Me yantro, I bet there's no man and in a may. You wouldn't de be what for what Bodru Ghana, what dress it up here. Will be about Ghana where you're shopping. Ghana for girls in winter. And Beman is anti no mobile, Musha shower. Do one no more shower how. Do one no more shower. Say Saturday will be party be a man, no be a year be a mamma and fan one can't shower, no dressing a hen or deco. Ain't it do one no one rest or sorry, I would hell, question a Jumum Koyan 8 hours, no ban, no better I say, no bet you much, no bet some in the night. War back Ghana, no about Modian, no go shopping. Ah, what's your frozen? Pramania, no a cop Pramania, no a quadjiji, no a quazara, no a quadjiji, no a ye, no a jijin, no a kikabu boom. Nentaria no foul bagana, or funny jeans are not the t-shirt and ashim, nor the atosso, we no beshe, no assistant and tidy, no beshe, and in us who need the whole clean. Yes, obedi no, why young one tardy. Obana hunu no afane ho sa perfume wa jijiji perfume ya de gugu ne ho hwa mame ka sam chiro mo do na abrochira ntade no kra yitumi free o ene nkrofo be bomi o hey sister ntade no kro mutumi free ntade no se kra corona kra ba ye kra de hey se free dwa de buso ukọ internet isu a obi di kleiner, obi di zip, obi di clear pay, obi di hwana, hey baby, and now a year friend say, paper for my credit. Sister will be chino di chin tadiani shuno, what bows, hey, sister pa short in a shepa pay, Gucci shoe na shani, hey. Louis Vuitton pa, hey, where your original with it? Wow, shot me say we are fake. Because they say you're 23. You're 23 mo ye chia ne mumu yet ya chiche mu na dia mayen. Yet to so de mayen. Oh, aha ya chiche mu amayen. Inti Gucci shoe no. Wakonu akoyi no kleiner na wakwakoyi wa clear payer. Ya man e bia 6 months so won fantia. Toward the to sa no akeka bom na yese dwopo oba no de abebri moni so hu so afa ne ho sanas abrade wo sika hey wotumi ato original pa hey Louis Vuitton bag pa ne oh my god na wo feel no ani age kodi enu achi na me no na da na wo de kotena baabi na ko gya wo ho fama no obewo wo sa abe na abomodian so no wie so no do bedru krom ha no so e ho na abeto samia ati e ho na abeto samia ya de ani omo na ti ha o nti ne ya ne afa ya de ne saa ya fa ne sa ne ti na lalat otwi a no watwi he wo di club pay na won so di misme di club pay ye nyina ne ye club pay ko ne ye je client na obi ye je client na ko utwi ne matwi ye je ne ate every week £10, every week £2. Ebi aso na age so beba Ghana next year. Wa chance ye free sabre wo bejeje ne san kakran by the time obedru Ghana no na che say we design na we twi ne bebro de wo ho na egu na wa ne bag chale mu Ghana for no mu ni muntia me se apo no na me yi ama mo ne no apo no na me de ka ach mami ke ana dia bebo me hey, me this say unam na so hu so bi afa no mani nyo hu o e mani nyo hu sa sister na obi otumi fa no ho bra mani nyo hu sa na say obi otumi fa no hey abrechire the rough obi akoni akotwi ni nyina ye de nam hwe udru party na se na du aye na se ase slippers na esu unia klepe wo ye adwuma wo bon sanchire ne
Blessed, blessed. You just spoil the market. Sister, you know, hey, open pay today. You know, the funny thing is, you're being serious, but a real who the way a man money between more a take advantage based on sabe a may a vulnerability so. Now utimu ya din kache ni pane say ton waja padie ton wo ho niema ton wadie no na wudididie na me yese ya ma na sabio ye nso ye jimi no odo na ewura na jimi dos na fa ya adwene mu ni amotomoto de ehia ne se wode ne sa afa unufu anu kakra bi wo se ni ewu se te wo se koton no akoton assuming sen Nayas wankoton ne camera boarding sa wo mu camera no mo de etwa wo movies ne boye den pa o ne boye den pa wankoton and one ton ne kai and I can still ne camera ne that's one ma do you think say enka wo ba yi ya enye yi enkonim say me ko Ghana me wani da so me wadwuma bi wo ho me ko akoto amadwuma so but I can assure you say when him said ne wo ko Ghana was started from the scratch. This is how mean some of this so-called abruche for men and women tie. Ayana mumu ni mni enti abruche for man to de bia womu ni men man to one ma womu play womu wicked na say wicked cry but womu play with justice no eye because say men man ni binu mu gu krum hanum say mu gu abruche no adwene na say tirim odin ewudisam ewurawura womu tirim womu ni tema womu ni atenkama ma they don't care. Obey your bonnet, no call because when you say hey, and then so a play with ni obano cry wicked crown or cockrana, or be saying your baffle for if you are quackura. Or be saying your baffle for if you are quackura. Because another woman so to one or no swagger ready, sabio, or no swap a companion. It's so sad. And I pray say ye ma ye be do ye ho ni enya tema me ma ye ho nanka meme yi no boga ku palufu yi wo mu use sa wo mu tactics we de a cheche ye ya e ka ya bobo ya adwen a kire wo mo. You know, recently there was one guy Anna Omiki advances towards me, and the sad part in it say this guy lives with a woman. Tio woni oba na ti o woni oba na te a onim se mensumi nim se woni oba na te sabi oba no kra no oni ne woba but baby obi hu mi biara e passem nana mehwe wo and one day I asked him say me patcho ya unu abonte am ho atete ana and I wo hu mi how do I look wo behwe me sen wo hu mi am me hwe me ho was there be shy and you no kwana me who am feel no we are see dressing here and I'm saying the shana so be shame no e dey na wo de be shame e shana wo so be o de be shame no wo mi nim se wo ni oba na te ya once wo nim so se wo ni oba na te no ka che me so se no de enhye da anya yi bia ono de se ono de ote ho owo ho nti se me ye dafta na megimi na my desperate say me po bi adwemu a no apeni ama no a lot of the ladies, you know, especially egu abruchira no single mothers bebre no sa na ye oni adwen pa bia se wo de ba be fa so oni wo betena ho abebo bra o jo all pe ba bia ida se wo beda because on person be kwa kotua full rent into wo pe ba bia no benya de ne bag besie anase wo pe ba bia ha no ntokwasi a no aba ho na ahia £50 ana and £100. But so me beso ama wa be catch them say me fie ha metia 1600 you know 1600 metia every month I cough and pay £1,600 you know or ba betia £1,600 na mama ana. And this is where women we need to be smart. Me hwe no no ogina ho no so obehwe me no. Se me pne so amana ka se brown so behwe me ene brane fan talimue bo so me so
ne drew on the first me patro me 1,600 no betua ma me ana eno ne ye rent nko a na me council tax nso betua ma me ana ene me council tax bill kraba e de ha baby esi ateso kra na ma me no 1,001 something wo ba betua no nso aka ho ama me ana no abetua me Virgin Media wetua ma me obetua me Netflix ama me ana eti bosume na bills nko akeka bubbo mu no with rent nko na no nko ayeko 2 grand plus 2,000 something 2005 2006 no bosume so obetumi atua sika na ana obetua ma me no he can't pay ontumi ntua so I will not let desperation and something that yama society edi ewura ya adwimu damage mano ma me nkofa no meto me ho no nsa me ye burden ma me no I would rather work hard do any kind of stupid jobs edwuma hunu bia meye me professional job na me wi ama sanso akwa ye ne san wa bonte ekeka ho nyina no makabom na me de chia me rent sanso de afa me ho because I know me pia bonte I own myself and I feel good me beto na me da film me da film and at the right time and the good time the one or no or bano a quine papa so na dwempa when it trim na ye or dog kind and what edema no he will come obeba kwame bright fa onsen hunu ene sebeta frache wu jimi ene wo kwasi atori we free me video aseko what you say me ka chiro me there these days me so son kwasi asem so me ka chiro pa me ni me matem but wo bana se me kasa ne ye ya ade se na betena na be kan sem hunu aye ka no kra chire ma na beba be keka kwasi asem se wo hanum se ya metutu bia ma rough. I am telling you the facts. Mona mama man to me ne wo mo ho e wo wiase no mona mama ma sori na de bia no wo mo succumb to abuse na sanka wonua baabi ne ya bu ne se yanka wo ebe ye ode nka ebe ye ode mempese obi babu mi ntinam tim baabi no mempese obi babu me ntinam tim baabi nti I have every right to say it and I will say it proudly into for say how Joe come out from my video. I don't care. I didn't invite you here, sir. Need me hear me video now, but can I still be changing? I say, but you trying to say, I will deal with you drastically because you need time for something. No, yen tolerate is any money be more. Yen so cry, so watch it. Long time ago in Bethlehem, and we don't do it anymore. Nobody invited you here. We're talking about. It's not about beating. It's not about beating. It's about the now cry me then cry na ma block you cry because who provoke me. In person me bubefu, but who ya mambuofu. Where is the blocking things no cry no? Na dia no cry ni ma me cry no me nya kwan blocking no. Block me we cry me block was am block you soon me block you everything. I'm telling you the fact. Ye cannot cry, mommy and cannot cry. Now, unia baby na ko bi ye ne sanka wo wani beje. Unia ba na ko be ma bi fa no no ye ne sanka beje. I say it's about sharing. That is what talking about. Me dem enti dia wo ka. Fi wapacho sorry. Okay, sorry then is good. Opacho dia me dey opacho nkwa dia then I'm cool with you. Mathematics here. But I'm telling you the fact Kwame. Let me tell you something. Say Obama watene sabo ba enye easy o mu mema ni binumu no mu na maya masese emano bebre no aye oma ye rigid emano aye bi odwene ma bi won ase we will feel like let me leave alone and be free into obi a person be entertain obi a crap bia on try ne ba bi no ndwene ne ho
So what you say? Because Sabita Frache, we are saying nobody is perfect. You know, be anya perfect. Because you entertain with fear back. You entertain baby. I feel ye banya beka yetia boom. Ain't in say one metra or do kinda say, except your bow in it here, or Cassani be one Cassaye, and now you be no I am from so now 10 was up and now bonwa. Just imagine, are you right? Because so fu sebia wo na wo kita nkrata oba ni nkrata enti no de bia no wo ye de ben wo abuse no. We don't do that. Ye sa eno ne ye pese ye mamma ne hye wo mo hoden. We are not advising women say anasa me betena he. I'm not advising any oba bia say kona ko ja wo kunu anasa kona ko ja wo mpena anasa bibi da bi me to am in a serious relationship. But say assume say en kana na te wono trene sa no bom yanka. Do you think say come ne betena na come ne ntena. And now make a sana, hey, gay. No, yes, sir. No. He knows very well, say, and you're right. They be on some more cancer, want it when you dear a beck.